Asiphinde sinibingelele sinamukele ngaphansi kwe-YouTube channel uSiba lukaZulu. Umbukiso wethu namhlanje ubheke kakhulu kubafundi abebenza umatikuletsheni ngonyaka ondlule ka-2024 abaney'fiso zokuqhuba iy'fundo zabo abebenga-aplayanga ngonyaka ondlule. Usengakwazi-ke ukwenza i-late application kuwo lo nyaka ka-2025, uzama ukuthola isikhala sokufunda, ubalekele ukuthatha i-gap year. Akhona-ke ama-universities avule ama-late application engizokuvezela wona kanye nama-TVET colleges asavule ama-late application osengakwazi uku-aplaya khona uzame isikhala sokufunda. Ama-universities asavule ama-late application iMangosuthu University of Technology, MUT, Durban University of Technology, DUT, University of Mpumalanga, MUP, University of South Africa, UNISA, University of Johannesburg, UJ, ne-University of KwaZulu-Natal, UKZN, besawavulile nawo ama-late application. I-UKZN kanye ne-MUT bagqugquzela indaba yokuthi u-aplaye through i-CAO. Ungakwazi nakhona kwi-CAO ukwenza i-late application, kodwa khona uzokhokha imali ethe ukuthi xaxa, engicabanga ukuthi izoba lapha ku-R410 uku-aplaya nge-CAO. Maningi-ke ama-advantages uma ngabe u-aplaye nge-CAO abakhona ngoba uyakwazi uku-aplayela ama-universities ahlukahlukene through i-CAO. So une-advantage if usebenzise i-CAO. Kodwa lapha ama-universities amanye uyakwazi uku-aplaya directly kwi-website ye-university leyo, njenge-Durban University of Technology. Kumbukiso wethu olandelayo ngizokubonisa ukuthi u-aplaya kanjani. Ngizokwenzela i-example lapha nge-DUT ukuthi how do you apply online. Nawa-ke nama-colleges nawo avule ama-late application osengakwazi uku-aplaya kuwo. Yiwo lawa ekuvezele wona lapha esikrinini. Usengakwazi uku-aplaya kulama-colleges uzame isikhala sokufunda. Kumbukiso wethu olandelayo-ke ngizozama ukubonisa ukuthi si-aplaya kanjani online. Lapha ngizokwenzela i-example ukuthi how do we apply online.